Mheshimiwa. Yes sir. Na tabari ya rukere. De mwega muruia. Kinyati yoto iramba ya mbovi ya stundo totie manto. Engereria mba mbovi muno. Uketheka muno kiongozi uri mwega. Ndio mbwete muno. Mwega sana kiongozi. Karibu sana Kirimo Bango Jogaro Yogambi. Thank you. Mheshimiwa kethia akariba wandia mwembe na athikiria bageto FM rukiriro rwe munthe mbere twambiria karwaria getu. Mbere burungu kena muno ntubwa kamemega geto FM. Utorete tukathikiritie na tukendete muno. Thank you. Aningu jikekanya kankethie akariba baba mwembe bara bambandikite. Nanka jukia kanya tena kukethia ntuba kwa bandara kaniti. Ambo na MCS bonde baba nenkele kitikia majority whip. Thank you. Na nkibera ka thank you ntuba kunenkela kitikia una bagambitike nakyo. Mheshimiwa tukiambiria karwaria gitike majority whip ndeni ya mbunge ya county ya Tharaka Nithi gitike gwiri ya kiera nene ni eriku rarugamirite gitike ngugi yake ni eriku gitike kirwa kina ngugi nyingi ma ya mbere ndabwa ere ndani ya leadership ya county ya Tharaka Nithi ya county county assembly leadership ya county assembly yes chairman wetu era wale el speaker akeja majority akeja DS yes na akeja majority leader le whip akeja rau ni era wale leadership ya county assembly ona kedo tuina deputies yes deputies go balio ntubwa kutumbak yes whip misema nionde rudagwa ona india assembly iliku wipu no hakikishaga assembly kuna column nuntu no ekaraga uko kubalingira badimo na nini kubala kisha india kuna takadha ikathuka bateba kinyo assembly kana misema nioyonde ile rudagwa na assembly. Thank you. Tigera aguo guto kwenda kwegwa toye agende kaboe na muchemania goro wetanete muchemania goro karimbia rendere agegoro muruia igoro na ina bimya biere ngetindika kwa muno ni members ba Kenya Kwanza bakiuka kabo kumbe na miaka ile batana semania na bakikisha bambira lazima tukasemania na tukuria kintu kia mtu no buliku kusemania gitu yo na bakira mbira gwe uta majuta tawipu wetu niko kamenya kitu karia koguno kanda dia trends ndaudiria kamu kidogo iga kule lunch yes antu bako ndabeta nkubeta ndabera sababu ya gwitana after lunch ndabera sababu ya gwitana anjende yakwa ni mwe ere kweno anjende yakwa ni ngwataniro ni tukwenda kurania ni members balantindikire muno bambira riba kwenda kumenya gitumbate semanagia na nikututererete njia nturi kuonekana tauti na ngwataniro ya assembly leo ni unda uganje yakwa ni ngwataniro ndagwa lakini tekanda inga agendas hapana kwingi tuko kwina mtungi ena agenda ya eno andikidie kwina mtu alaumirira au andikidie agenda ya leadership leadership ndio akinyiriro kwa lerua yes mbere bruto alikide na agenda ya ngwataniro na mithikirio gu Mandela nindegwirwa na yugu tutai tutagwatanire bururu nonto mtu araina maoni ma tofauti na babuti wala kwa siasa yes lakini na kingi ya mwisho twakinya kia agenda ya leadership utongoria Paula niale mtu bate kuga amesema ndio kada wipu etana no Paula ni majority leader haya majority leader le kwa nauga amesema ndio wipu ale gwitana watuika ali antu baugali wako tuga amesema ndio le ndio tukwenda wika tukisemanagia yes kio tutina imani nawe au nori untato irambiriria election na bakuga batina imani nawe mtu mwa propose no mwanka to duranire leadership no mwanka to medurire gukwaliwa leadership ikathurwa watuika na whip na deputy wae utona makosa maono ntona indi tuita misema ni baba tuitaga kogu majority na deputy wae ibodhina na number 2 watuika majority wawe majority leader wawe wa thirikari yes
mauntu mara kuri kwaria kieni ni maingi urari mauntu ma against thirikari kila wakati oyi marengo ende ni marengo ende leu yakinya ugaragara twabitiro barua marua yatuika barua ni andikitwo ni secretary general ara iko barua ya umana bwariria mantu makethurano wau kaba barua erario kana kira umbuthukire kana mantu ja aba MC abatwire koja banga aure uona nio mwanki urakanire buru tukuona barua kuma muko ntukane nkelwa no turauriri barua kanda tumiro barua ri kalo arugire twite kururana untu anjende akitwe na umira akie nini aure no kwa kwatire mwanki kwatire kalwa weka ata no kururanirwe barua ne yatwika andikitwa secretary general UNDA bahati mzuri andire toke malengo andire toke malengo teka andire toke Kenya Kwanza kire atongore ubange ari baro wewe ra umete secretary general era ugate irauga kithurano tutikaure kithurano tukari kure kithurano Nairobi bwethi kurothera kithurano Nairobi hata mheshimiwa na ibigo bwena thina akire county assembly kira kenge leundi keria uri uri kwenda kueleza wega niyo kithurwa ndaruriro Nairobi ndaruriro secretary ndaruriro akadwana ndaruriro di county assembly yes leadership yongi onde kithurwa tadurwa Nairobi hapana majority leader ona tetu twamuthurire majority leader ruto atwatigirite munene kanya boss nuntu no twendaga tunenkera muntu ayira kumeba kamba kurutinira wira noe yes nuntu majority leader batikwira kwa ero 1 na ngabana yes riu ngabana ya tunenkere mbere tunenkere kithenji kithenji akinya magaru otogu kuona nani malengo alakinyire yes ngabana ya twira muntu aya kumulema good atwira nungu burenkero ongi twamu tunenkere atunenkera malengo riu na titu MCS no twairire twana ati antu banga bana gutwo kubwa katumunenkero wetu riu giti yes na twairire qualities ya kithenji twana liko ije nati kwa gwa tumunenkere ngabana kithenji yes kanda ngabana atwe batukumba kurutirira kithenji tukamuruta kairo tukutaruta malengo ona nini ngwankwire Cross Mandela yes ona niye goro baringenda kunduta kaba ikuruta kaba ringenda no turobo banduti ba ona bakambita lo bageta na lo ona bakambia ambita na lo bandute ngira gwita na musemanio very good nundu gitikite ya kwa iki yes gikigite ya wipu nikiao gitike majority tega ikia machite ikia malengo yes kana tega ikia mtu no uri kunikia members yes na no tunenkere majority leader tukare kumuthikiria good na areta mucwaro ayo tukaumwe tukathi na tukaugwitia no kero mwega muno akini no tugwitia no tukulwa noe yes riu natira ndo tukinyia aria no tugakwira baba ikara kando yes ulaithirie thank you utendo era aria hata kidogo ndo ena ngire kwirwa ya gutwika mtu na aringirwe au ntonire au otero na ndo beringa na makobi Diga mheshimiwa twakorire bwega mo getinde kama ugo na atari akari wena video ale ndetaragira le niyo nderire maugura undi tu nuntu kaya kwa idira gwote onara maugwara ringirwe raundi tu era maugwara ndito kulwana gaturo ebi niyo ndadira kugwata maugunda mwata badali bukuru raibu utebu MC na MC bamba kulwa leo no kumea galagala biro agwone galagala ndio irathirire muno nonderia gaturo gwe ule nuntu rigwa target yes wo mbuka winuke ngokoria mheshimiwa mauguri imbio baretanagia na gaturo imbi maugora gerete gaturo kama ukumba ithe na mboga kama ugora rugamete giteke majority leader kana imbio the na iko mawa kumira ga bantu egwa imarengo labda na kithenji dankwire Mandela mauguri mushoro akwa muno endi na niyo ndi ambere takalungama ona ikalo kingi twaurite turi antu ba mara na chuka ninda mu propose te na mwa maugwa nda kunekera kuri akondo ambere lakini ngo ngura nkamu propose nebugiro goro kigaragara kire kwambiri garaga kururana alacho kira ugani ono nganduriro na Nairobi wa akine bera
Kero candidate yako ni everere. Tuko na unda na next option. Yes. Leo uno kanda mwile sawa sawa baba kera uko kadu Nairobi re. Yapi kana kia Nairobi ngako dulira nao. Ikevenji yake arenda gutwika majote ndakaye kurale abange bachindana abaringirwo kura. Ali ura proposal ekirenji ningi kura ina proposal na second. Yes. Ura proposal ekirenji. Ibwinde. Timu eno enge. Itena ku proposal ano ntoera ina baro era ugato kariko dugana Nairobi. Mheshimiwa kidogo, timu eno enge tayari na maogo? Timu eno enge tayari na maogo. Lakini unapata mu proposal. Hapana. Bana ugiro hapa kadura Nairobi. Lakini cross ni kukuria. Kenya Kwanza to MCS 20. Yes. Umbele kuna kulinge dua naona kubura mtu alinge shindau. 13. Adura Kibenji. 7 years atigalire. Ona ni 7 years atigalire. Onatoka Nairobi nowe kadura mau. Aiko anania tipo akethurano kwagira kiathi Nairobi mbuga kabenda gantu aba. Untambe ja bwagantu. Untambe ya bwa barenda kana batenda kana. Lakini bomba ko ikuthurana ambaya tukera SGRSP bomba ko ikuthurana Nairobi yata. Kwe baro ko gutamba mitandao na kire kana ganta ki 26 bwe timu chamani Nairobi. Ombera abwetete kugetera kithurano Nairobi ka o makaimbie gweta na mbere. Mheshimiwa ibo athuranire bio bwingo ibo athuranire. Kile turathuranire? Yes. Bara bakona kurugana Nairobi roko bakati 26. 26 babu bugeta Nairobi bweti bwinde. Kile to Nairobi. Neke. Kuteba ito officially. Eyo ne baro yao era umirira kontura mitandao ni ula kwenda kutweta Nairobi. Baro ya tebati kweje through speaker. Yes. Tebati kweje ke mtutani. Na bigo bio bwingo ibo athurania na bwarikia. Kile to twathurania twarikia. Marito ja ukinya county assembly bakurukua. Na marito county assembly omde. Leo marito ukurukua. Kwena ngutu igutamba mheshimiwa the maogo akirikana kiararekania nayo kagirite maratati ke gaturo enyangia noma enyangia kenda kethuro gitikendere ndeto inu chiauma no mwanga ngi kumenya genesis ya gutwika maogo ukindwa na wikarirwa ni kiongo kunde gwe bagwa wikarirwa kiongo ni Anita no mwanga kumenya kengi kira umite kununtu maogo we kwe maratati mara yo turasainaga mai na gaturomo mara ina gaturo diwe ugaragara ndia utunya na matati na gaturo au ngwa ni okuragirire kagaragara kalirwa kana au ngari wantao nile ndia mwizo kuona mako ndamwani atena irato munene irato na vyo irato meama wagware kirite open ene mwawa kutuguto no ira umere iri meama open ira ugaja gutinda tire kwa nini meama open ikauma Antu batikari bakuga mawalirwa nginya to irato yes munene tugeta na mbere ngori atere mando jajo tong ugaruki ka kugaruria tongere ka guchenja tongere kire county assembly we na amati manto bwakalete nde goro bwapanga na bwa brenda kirinji then bweta musemanio wenda kuwe yento kirejere tu au impromptu manto mama mena ga history mena ga history karioma nonto kuma entukwira majority leader tutiganiria mberia kwa lagio ro kubathirika ikulwa thirikari na kulwa na titingwa yes na twamwaririe muno ndamwaririe muno tani muno nonto imucoro wakwa muno ndagerie kumwaririe muno ndamwa wenda kulwa muladi ungwa gwetaga tio kugweta mtu yes kia kugweta MCS ukuga MCS ne bakunda ile twa ninga bana bakaruda umenyaga bane antu yes na ibo kwigirite au yes na mwagwenda gwitetea nturinjira gwitetea matu tigeje mwako motu tutonya siasani gago echwerona kana gacho kwena antu bamukothima na antu bainge bakathoma bamenye ndaberie kurulwa itala mbere yes tewe ni koditu na kura sana kasi ugwa haraka ukiarulwa hapana number 2 round 2 ni bokerega litena antu baku very good na wirokerwe murute wira kwa dini yaku yes uno kuma antu bainge bari bakaura stare ale ura bakiona gatabu Uda ino no mtu agwede gwicokia kire antu bae. Na kono utienjere ngiomba gwicokia no kire antu bake no mwankaru mangie labda gavana na MCA barabange. No mwankaru ucio ire mbinu jonde.
Ibwega sa no kora nde no ntiburaga ruri otongira no kora takana nde dire konekana kire ma MCA baraba inge kire county assembly ya kanidi bugeta na mbere go push agenda thirikari bure gintu kimwe kana bando ke bange batiki bare ome ba umugwanja number 1 yes thiri koneka nontu tukwenda kuthima kithenji no na kithenji nontu anaduru kwa ni aje sababu ya duru kirwe very good kogwa karekebisha na ara yakurekebisha meri ngira ndatu ikinya no iri nato ikinya na kidwa no ni kithenji tu majority leader ko uno gato kumwenkera kintu tukitikagia nontu ni aje kala ka mutemire yes akarekebisha number 2 county yetu ya kanidi ni muno ndio tubatiko tukirwa gatu MC 23 very good tutibateria hata kidogo na niye gitaithirunda iku 2017 mbona mambo tamama kwa KMC assembly no tueneo hapana hii kuna mambo mengine haieleweki na thina no yonthe gakoto karithira erete tu MCA ba mugwanja imbie na thira na MCA baba ndipo gore mugwanja ke nontu omto na interest ya MCA sasa ni interest omto na mulengo ayo la kwenda kuiniria muno na guti mtoka kairie mtonge kuri mulengo bunge yes lakini kile nkolomba akige antu babe tubonde MCS yes leto kuthaidia namba 2 ki Kenya nontu na ndio kwa siasa yetu ya assembly yes ndikwenda kuja tugitonga namba 2 yange erunduni anga nini atukuraidia kindi kwetu yes nituluweje tuja assembly bututigana na regulu yes nundu tuli Rwanda kinge mwele uno kaidi antu baria bacokire bekalande antu amwe baraliza begi ntu kimwe riu kaligwa ni mbiongwa nuntu nika ntu kanini magakura au ndani yao kulingana na go thina ya antu bari kaimbio yongwa bakwenda bwabolia ri bariuga wanataka nini amba mbenkwira riu antu batu kweleka nuntu menya MCS nkwira kintu kya mbere betathina ni nebe neo utina fulu ya mbia umenye mwana siasa tena mbia kaita mtu angoma nuntu meri ube kalite batebalie nende bothiete mweru wa kana botona gantu leu turiete mweri wa kana wa kanera tugwe awogu batone tegintu yes leu mtu ya idia asoka lisabu nane agwito biado adi na kungia agwito malambe baka toka biongo enda bera tabaga kireria yes nuntu natite te county na dina hapana dina jina regulu yes kumori mauntu mai procurement mejire yes au ni okwagirira dina riu ko na gutebera kuruteka uko gute barabara ikurimwa gutege ndo igwage kuendelea mishara guteo uko meru go pressure ingia na bakaruka biongo bazo ka biongo baira na bakona gatanga bano kuleta dina batiko miaka ine iguru no gwina thina batiko mane iguru na dina ribona gakuota bakona gakuota nuntu mutanga bana na kuona gantu bono jonge bakono jono no akindike yes nya kuona gantu leo kintu kira kiara gute kintu kione ni nkuje ni jia kulika kintu kidogo sana ndonire MC1 ametheroke no thia arute goti ndeterete aringa mtu munene no akarute goti athiete kurwata mwana mweci mwana au gitu kuga na ibo yonde siba kidia unte me hapo alijia muno no kanda muleje mure goti na dola rutete goti kwa na kwenda ndio siba mure muno ndio kija na ija lakini naibo mheshimiwa gatu hadi tu mama mheshimiwa eno naibo baba atongoria kuonania kile ali kuna tingisha mbaya imagine niona alwa kana kubagwata dalwara kubagwata nuntu inde bakulwa bongo yenyewe kwa yenyewe le naibo ndiye maandui makeja bakarura atia yes mheshimiwa ureta majority whip yes kaya tumona tukidura ni kwithira kwina MC urite antu yes beja kurunga mange tini ndakaito kinya 50 beja kurumanga gatongoria barungia guogu ati kwina tongoria baba ugito berito no baba kari yake ina baba te berito batikarie ikete mwana wa tukirwa tukabera ba umaume au yes twabera runduni erunduni utulangeti yes na ulangeti ni eto yes
na twibadara kaniti na gutira ulangeti gati gwe kani mudaraka ko kadija gao yes kana ni mumala ki kana ni muchuka very good ulangeti ni eto twe mara na chuka na darakaniti twe twinde na mbese tuyikolokia kula sembro tuyikolokia to ya moto tinde to watarire tena na inya muno yes ana bulu to kinyare uduide kwina kosi kegite te kuga gantu baru gari patekeje na ulangeti yote ga utena antu baru gari gote ulangeti no ma